day Arabosema Ababato Yakuno Eswa Asanso Abos of Openia or War or my Ghana the want to say Ghana for NC form one more a son so and I'm so one any yamini pa with meaning yame a bone punim poo any yankopon educate a year and como ABC or Moses and Bremu Nasu Yabrimu a dead year or no any the only angels and make I won't papra make an answer with me calling Yankopon or born and commotion inside any yankopon edidi emajese enkomo etimi ekoso ewomo akachi otimi dane no in any form of animal ekoko save the church members mo be kaya nsu ayeto yema ejafe mu ewo Ghana han majese ye tragedy kesia dodo na every efie ye papa yi kura bo otimi ko save the church members edi efimu eti eden na Bishop Daniel Obinim ontimi enye emfama ne sorema edi junior pastors wono ena chese wo eye warehouse nipa hono makwa nyina ego enti den ya anti se wo ye ne church member na uti ye ya ene wo be kwa ko warehouse ono se ye wadwe na aka wo be kwa ko ye adwene bi dia baba be hye ho ohune na ahono wo be kwa ko yi wudie ya chese bibie bi otimi eye nanso na dey awahosem abono pa chese Ghana hano do na dwen ho a wo mo enti ase se na Bishop Angel ampa ene de wo bob na wusui abusuafo asem nyina ene se ya papa ni junior pastor ni branch wo akosombo branch hono no ya maami no chezo yo ba ene da asori no anu ya maami Juliana ama awuku oye prophetess I just say yeah usher no into the office in the year 2012 I just representing Bishop Daniel Obinim all events I just say also our Eastern region one na yeah mami yeah and some bebe to eja NSS so we yare kakra ma just say yeah de mu no ene sorry ma chire ma ne empire de wo mo edwa bi de mama mi ma ebiem nso so ene oil abodo blue green ne pink de keka ho nyina wonu mu bi se ne be ya just say ne hu ebetimi ato no na wo ko echi mu no na just say yeah mami wono enko any the only prophetess wo hono ma just otimi ma loto dito otimi ma make predictions just say dito obia etimi di ama dance ya kase ayema bi die just say nyame ensa ewo no so wo sra no adwuma ewo na kache nanso so yante asem just say ya mame Reverend Prophet Juliana ama ewuku watwana nanom ewo ensia edo na ensem we ebebeto odwane ne Ghana for de wo ma aso nsem mu ewo esoro ejirem se na ba ne sen ekosi sen ne ba ye Angel ampa just wotimi o otimi nyane ewufo mo beka ya ni video bi ba ye wo bi ewu just ye papa yi ye ni nyankoma de ye ni nyoma wie ye just enu no ni pay na asori afri eye ni wo empire eso na so wono ankasa di junior pastor wo Eastern region just wo wantimi nyane no amfri eye owo empire so ama enede ya me wo ekase de just busiafo ehwehwe anase wo mo ezie enwoma wo mo edibe kwakope eye na chi krabre na eno na magana fo ekase debi we kire se the Bishop Daniel Obinim oji no ho me na ewokoro yi mu just obi ehu ne se wo de musrum kono we die bido na susu wo mfiri nyame me nyame na me ko wo mo na eka all because of say obi ehye wase na wo church members mpo na wutimi sa wo mo yare wo church members mpo na wutimi enyane eye awufo na ne obi a wo ye junior pastor wo hye wase anasa wo de enwo afo no na wo de na si eye branch ano se nipa sumasi ana obenten wo no nyame ensa e wo no so enti wo hira no anasa wo afo no enwo se wo nya eye nyamedwuma ni in the name of ministry na say yare abona wantimi amompa ye ama ne ho anto no upon oil sa wanu ni nyina echi na se ni nyina ayeresa entimi amba amfa ama ni nipadua edia ene na dodo na ekase
we dear na ne Angela woye no ene ne warehouse awo wona wose ane nipa ho na makwa nyina ebu obetimi eyi ede ayi bibia no na eye entro na wo chat na no na ebi no nso ede to edwa tese comment ni bia eba na ebi no chima tese mami ewu ya na se prophetess yi ewu ye kwampo no Bishop Daniel Obinim ema enkofo ko ya tese na wo mo pese tese obia ebete abusuafo pe ene adofo wo mo eni mami no epe ene tese church members no wo mo pe na enim se mami yi ewu na tese wo kata enoma so na wo pese ye media na nka ebepie na so se de wonim se wiase ayewo yi nyoma entimi ensie de biara eda eyede ya babo ede aba enkwa de ababeto eya abonte ne dupo na etwe ya papa yi ewo abo eso na so abusuafo mi bi so obi ekokoye nyame nipa anaso obi edi nyame dwuma no echi na waye nyame dwuma na che na enumu nti no se ne ba anase ne bibi ana like ne womo ehye na se bibi boni bi ato womo anasa to regime bi esi na wo eba does it mean say betimi gina saade no so enwa enti aka se nipa no onfiri nyame anase nyame ensa eni ne so ana because ye titimrenu mu a dodo na ye nyame dwuma enso no womo eyede ewuye womo efa wo hawo womo yare ye ebinum na maso ede hwere eye womo kra empa enti does it mean say womo nso so no that time na womo wuye no na nyame ensa eni womo so anase womo ni tumi bia ebiemu ana owo de nim say natural thing na nim say Christopher company yem faso de eno ene ade ade se dodo na enim say Christo de we Christo ni nko ade wo won faso de enti so se obi ewu na we junior pastor ede maso penya enunti no ye betimi agina saa asem no so ana wo no so aka say sofo no woni enwosra ana so woni tumi bia edwuma na say sofo na maame na wo ye no kwampo na say wono anu woni ayaresa tumi bia ewo ni so ana abusiafo ensem we ede je say adeje adwinche bebre na ede aba na mo ye begina akonya yiso na ya ma International Gospel Church asorema ene abusiafo ade ato wo mani ya ma wo mo eye yakọ ene shede sase nyankopon na ema wono anso na wochie na ebiem so wadwinche bi efa nsem yi ho obetimi da baba tudwa ewotuma GH your comment section like the videos no share all the social media platform eso ekeskapa ene mi dasane yebesan edi ehia ebi maka